Kaseng Samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 kalapulong ye ke annual sports meet arjar arpusan haumsning parish halor ki kentin phira ki samla balului hathap niang uji sukris kimtre ye udrok HIV bat banchong kurim dang khna rit karta. Pure youth guided by Christ say no to drugs, HIV and early marriage. Hakani ke Lumpung Yakob yele akai lawan ban shimenta da santli ki parish ki bahap ke zone 7 kita kilong ke solat parish, sning parish, Maubri parish, Maulasnai parish bat ke umbir parish. Lepli kini ke Lumpung Dr. David Lingdo, President UPF Zonal Youth Director, Hakajingedon lang Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest, Samla Rafael Sinkli President SACYM Zone 7. Bat Usketri Samla Ribor Mautho. Kinong job hagajing Yakob babunjat kilong, ya kapawar samla shining nong room na umbir parish bat ubanri kuparling do na sning parish. Poetry writing, Ibormiki Paul Sun na umbir parish, bat Deshisha Supai na Maubri parish. Arm wrestling girls, samla Kordalin Malmyang na Maubri parish, bat Bala Risha Sujay na Maulasnai parish. Arm wrestling boys, Tabor Nongbet na sning parish, Rinis Pariat na Maulasnai parish. Tug of War girls, Nongjob na Maubri parish, winner but Maulasnai parish ki runners up. Basketball boys, Maubri parish ki Nongjob, sning parish ki runners up. Basketball girls, Umbir parish ki Nongjob but Maubri parish ki layo ika runners up. Football boys, ki Bajob ka Maubri parish but ki Bawan runners up ka Maulasnai parish. Bat ia ke champion jong usnem arhajar arpusan lara da ka Maubri parish. Ia kini ke sports meet lapan hak perda do Dr. Celestin Lingdo MLA ke sning constituency hagabo la ai ki kentin sneng ya barok ki samla ban kiar borbor na gijing snew hagajing kamtam hagini ke bor bekordor hagajing long samla jongki. Kinongkit kam jong ke SACYM Central Body ru kilawan ban pensingan lang hagini ke sengi penwai. Kajing penbena na kebenta ki ka tok kajing lekai top of war tan telai jong ki kenthei ka bene ba final dalade ka por half time kane kajing lekai football ka tok of war final jong ki kenthei kre lupa marsin yo half time. Ready. 1, 2.
Bamra ya kenam ladu jong ketak over. Tekubli shibu ne ki sukhat jongka seng sabla Catholic Umsling Parish ki belawan ai penpai biang ya katuka trophy shaka zone. Hakani ko por benar-benar season don ba yaka SA CYM zone 7 sports meet annual sports meet la play perdano hakani ka si menta katrik ma katrik menta kat pratrik no la play perdano menta kasngi te sasin panakantu igis liginong ilakai ba pinilekay daga jingi daga discipline ba datang ka ta kabadon daga jingi daga discipline pinra ekanam lacham hot kalong ke jingkamen nga ya gaba ngandan hakni gabanta but kalong ke gaba slow you blame uba pelong ini ba yen yo ishmenta kom kini ke baro ke ba kam Kongsan kam koror kalong ke ba yepe katong jong ke ba crow penumburom yogle de ani ko por ngadi songo bang ai ye ga songo ya ka ba nakalian jong ga ibang bait ye ka annual sports meet ke SACYM zone 7 kaba la event yang banwan kumu kongsan hagani ka sports meet ke jongpi ai kuble yakini ki parlok bi jinga president jongani ka SACYM kerpang ai kuble father Pius iba ada dekat ni kupor bat kum yumo parish pris jongani ka Viji Shlong bat musning song sisya ba ke baro kidai keba kecipnya ke jongle klam kecipnya ke jongle ke baro ke nomlong komolong menta tinamar beta hagani kupor katum gani ka moto kaba pi latho bat pila bu kalong ke jinglong makan sai jindum ka penshai but ka crunch phang ka purity nispang kata ka jinglong ko ke jinglong telan kabu ka kongsan ya ka jinglong sabla talong one fight la ne banyale bakunung in ya kata ka jingin kabu khut kabu telan ka jingin kabu pet ka jingin kabulong kabudon ni discipline klan kani nginomla ban pensngobha yoble habiwan ban poi shakni ke jingkhon ke jingele kamdai tanggai ke ga bang ni le banyo ga trophy roi ga ke ga bang ni pen i bahadu kan nu midon ya kata ka sub ka talent kata ka jingkhot ka banoble bang habangile ke kalong ban pen buram hi oble kum ki khon samla isroto habangi engage ilade bang sports activities of fair jogi sports ni like no ilade naga jimpen shoy kiba harukom Te saya shim ya kani kalat kakabu banya shim bentalang banya le ya disha bam jing bam lang na hidukan ki bala penyai da kaseng samla Catholic Umsling Parish kadol ha kababiang te la karpat ya baro ki kena samla kitsubha ban de shim bentala na Dela karpa kini ki EC member ki badi in charge hakini ki sports ki subhaban wan chani shakman haka football care sanding do iba shisha el lincoln but I ores long samla haka basketball samla Pritisha Kalmalki Ampius Marwen Rish Oh
bilangan oh you oh you oh kano kajing smokha baki lok kajing berwal shisin asin lok free langit tak telagerni oh you Ndam badawa siang sakap habisa keliru sayap lagi untuk kelasan mahu selagi rihak sentar basam lagi kenurunan kini bawa lupa beri kata dan pihak ini Abangekren ya ka jingtei ya kari ka imlang salang kabagaksin pareng gaong ka nation building ngikin mau baik tang ya ka parliament bat ya ka assembly bat district council kiban tauan kiban penbahai ka imlang salang kadai kumta se ngaong kamdai tang hangta kadeiru haki Paris beper ki zone beper habangi wan lang kumne ngia kenduk krui ngia lekai football ki batep gol gila tep ki bomla aman tep ki don ki bomla aman tep hanre ke basno tenat kalong ba ki nong Christian ki klem ya kru mo ki klem ya shok ki klem ya dat balai ngilong ki balasai lahikai yang ban burom ya kiwe ke bantai ya kari bantai ke imlang salang ke jongi kamdei tangha parlimen kamdei tangha assembly kadei ha ki grup ki baper ke bangidon ladanginang ban burom iwe kata kadei ka jingtei ya ke imlang salang dengan namkwa ban kerencerong nyakit bok kiruyang bat ngai kublai kitu ki balajok ngai kublairu ya kitu ki baklan poi sakatong namar balai next year kitu ki baklan poi sakatong hisdang amdei kum ki losers handrei kum ki nongyele kai ki baladon ke experience mo mentau snem let's say if you want first runners up lani second runners up haus nem manuan kata ka experience kan ai jingshai bat kanialam len TV tengah kit bokir yang ngisa jain ladep declare bahkan sadon ka final games hasilong tengah tip kat nangut kiban laik kat nangut kiban syong hasnong te henre inga kentu ya baro kibadon kalat kalenti ban laik bat kibadon kapor laik ban pensingai habis pipoy haka grup ka bahe hasor silong diocese ka interaction lane ka jing kenduk lang para samla katahi ka ai ka jing sngai ka penilenti bat kaya lam yangi kumno banias no lang ka tim jong pi ka long basno tenat te henry teng bangan suong baik say no to drugs say no to sungo ko ba penkin mau si penkin mau yu si pango drugs
Ngasipwa banong yapi to ya imba imyak kiar na kabasniw. Kulay siya ajar mo. Kabajam na kabenta kini kilayot ki referee. Toai gaji thapti ka bacham ha nam tai referee ba pendiat baik pai henti entah kasni. But regional maulong. So baban ay ka jing thapti kabajam na kabenta chong ki